Agente Xefé PNTL hetan Koa Gurinda Iha Kampung Alor declaran. E horas nidadão, vítima e ela sala emergência Hospital Nacional Guido Valadares. Tu irmã acompanha a reportagem, o repórter Clementino Maia e o Hospital Nacional Guido Valadares. Dia que Vanessa acontece mata agente Xefé polícia Iha Kampung Alor basic edifício Ministério Finanças nyan ia acontecimento ne ia horas tu kulima balu atau atende pelita informasi kono barne tu irma house dada lia ho vítima ne família mana bele conta tung kronologi acontecimento mata agente Xefé polícia Iha Kampung Alor. Sim, acontece né? Katujan sai serviço mai, hamus lah re tambah hela uma, ami helaran. Então, katujan sai serviço mai, sira hodi rahene ko fatu mai fakarti dalam estrada bi ami ho motor tama mai ne. Então takat fakarti be rahene ko fatu takat dalam, katujan mai dia tama mai dia, katujan consegue ho motor buka maneira ho tama dunik mai liute mai, katujan bakulir dia kosira. Bakulir dia kosira, katujan kuliah hela, kuliah sana. Ami kan helaran. Sebelum imi hewane, bela rai start imi hewane, ami hela uluk tiana. Nebi imi kan hela sami ini, imi tinggal dalam bami. Agora mak imi takate dalam, ami hobe motor gane, ami tama lihusi dan nebi. Então katujan kalkuliah ne sirala simu, suspeito ne kalau mai sikotu katujan lahatene, mai sikotu darpenti. Katujan conversa lah ho kolega ida. Então ni mai sikotu ni langsung ho di Gurinda tesi katujan ni lima. Masih sa problema tamasa problema denya motivo problema ni mahusi takadalang raho di rahene ko fatu tau babe fakarti dalang klaram motor mas tamala dia. Motivo problema husi dane. Kondisi vítima ne kondisi agora. Agora condição lá agora tem prepara to hal operasi. Ami sinti vida saya nasa ami la sim tambah. Ni polisi hotam farda tang mak ni hansen satam ide ema hansen ni kolege selselo ke ema vida civil ser ni belo nasa. Ho fane o hata istam farda hansen obel nasa bania obel hanu ingat bania. Ni los ni bahalo intensan ho ad ni kuli ho di dia. Ami si família ami sinti la sim ho halo kidansane. Depois suspeita agora não sabe. Latin los kata Iha narsana ke polisi serbel detengo nakar latin. Nama ami ho mai to hospital. Sim. Idane maka informação nebe gemente recolhe husi família vítima ai além de nós gemente tentatu foto imagem vítima ne mabe la consegue tambah la hetan autorização husi parte Hospital Nasional Guido Valadares file fale ba studio.